Ebese mama kwaba amwatena se adase se nani de dikanya o hwe yen video na se wani aboso a o subscribe a na watani on notification no wode yechi ye the current update trends ana edebebro e wo channel so enche na Lilwin e ho basem e woni movie ya country called Ghana ho sensemu ya ababa ma kwanhye nyina ba mu abrasa abofra wonye mfihia miensa e hwere ne nkwa abusiafo no sori e ma asem no ekowie e wo court ene dia me no ka say ana now senka Lilwin ene ni management team epie e wo Ascore Mampom Circuit Court 1 ne na asem no wo mpani pomasibre ampa yinyina yekopie mu ha no pa no nsia ehwe ni mse Lilwin ene ni team ebeba na fisu no abusiafo a wo mo ba efrimu enso ne wo mo dom ebeba wo mo bihia ya temwofo anne na o sa asem no wotena so no ode ma ne bo asade to dwan se de wi ansem so tie no awo se nsem no omunya abutre na omo taso no se besen eni konyina ha ba taso no obanyansa eni tine wo mo mpre wo mo ho emu aten na emum no wo mo to asem no akwakoshe bosomi a yebese si wonu de to so aduno enkro meche 29 July 2024 sabre no so anopa no nwotwe Lilwin ene ne management team sanso ana bofrey ya wafrimu won ne do enso emra na afi asem no yempen pomasibre said ye course e wo court kakra ne no yenya ho pictures any video ya yede eka video we ho ade ama we criminal matter criminal procedure e je say on ye de mra na ye nti de omudi bebe bia na ye obibi ho ayebe ye omi bibia nse ho so a nyina ye wa